إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. عباد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقال هذا سبيل الله ثم قط قطوط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. mbe ala tanu mbe demeñini ala fe mbe añini ala fe akan kisi kambo an ñiro kun toroma anan ka bara jugu ambe sharia masite minni bato ci ala makka kani ala kelempe wute joñogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka cirindo kisini nema baka ana ka dunke wana ka sheba wala ko kisi min ka cako sobe balmaw ni ala yi mogo min kanda mogo te soro min be fili ni ala yi mogo min fana fili kanda baga te soro la balmaw kutubatul haja in kofe ciden ko ako kuma be herama kuma be nyumaye ala ka kuma de kuma be nyuma ala ka kuma de do kanda sira fana nyuma kanda sira min kanyi kateme kanda sira beka oye ciden ka kanda sira de ko min ka jugunu ko beye oye ko kuraw de bidiya kono ko kura be bidiya oye ko kuraw de dina kono ko min ka juguni ko beye ko kuraw dina kono ko kura be bidiya be fili bebe tasuma de kono. ambalmo hadisa do sabatira la ka jow kabo abdullah ibn mas'ud bolo hadisai abe ahmadu kono ani turmiji ani nasai abe ahmadu kono abe nasai kono wa sahahu sheikh albani hadisa ya kenya. abdullah ibn mas'ud ko dondo la ko ciden nye terendo ci uluye ciden nye ka bolon ko ni barikalama ke duguma ka terenci ayo ke kodo de kama komi hamilendo kosobe ani abafe ka kodo misali ya yira kan mantuna
ko mi hamminen do ko min kagele ko sobe hadisa inna chugo dola qattallana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qatta mustaqima ko cidenye terendo ci wuluye dondola tere min tilelendo cirenya bolon koni ke ka tere jando tige kata tere kajanya ka tile tere intilelendo akaja ciden ko nin tere min fule ni nyede ako ni nye ala kasirade ciden cirani sira minye a cirani sunna minye aka tabolo aka sunna ako terenja tilele oye ala kasirade cirani sira minye nanani sira minye ka sunna o ko fe terei akini na numa kidenye tere surumanin do fana terenke terembai terentilele inkini ana numa la ye tere musulmani tere surumani aye uludo ciye ayu ciye asagira kafo ako nin tere munu musulmani surumani munu fule ninye nunu nye siramisenu de nunu nye siramisenu de nunu nye bida sirawude ewani sira kelenkelebe shetani do jolemba kunna na be wonelike kata sirayma o ko fe cide nye aya kala e abdullah ibn mas'ud tumami ayen ninke ko cide nye ninke o ko fe ay aya kala wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi akwala ko qur'ana kono ninde ne ala ka sira tilele nye ciden ni sira minnana ciden ka tabulo ciden ka sunna be ka tugu ode ko akana tugu sira misheni ko nu baw fara kabo ala ka sira ma zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun ala ko ninde ye fenye ninne ala be unya marianaye animbe washakanke ni awye washankanke naye awye pour akake ninde kaka ninde ke obeke sababu abe siralanye balmo ni hadisa nanye ni hadisa jatemina ciden ka sunna ni bidiyaw ayo ode kam misala yiran terentilele nye ciden ka sunna de ciden ka sunna ode siratilele nye ali wasatiya ode chamanche shirai siramin nagasi tala danteme tala atilelendo tauhidi ani sabati katile ala taka jenge tala nagasi tala danteme tala woye ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam ani bida siraw bolende nyogon koro bida siraw fule kacha ciden ka sunna kelende tauhidi al istiqama katile لا إفراط ولا تفريط فارتو تالا نغسي تالا أتلين دلو أني بدا شراو تكليني ولو كاتشا ومن كان كاتشا وسوسولي كاتشا وجنغنندو وتلين تي القدرية والجبرية والقوارز والروافد والمؤتلة ومسبها من باب بدا شراو nunu uni ciren ka sunna tekelenya nunun jengelendo kuma kacca faratu bula danteme bula nagasu bula nyote ciren ka sunna Allah sallallahu alaihi wasallam ciren ka sunna mumbe ni mbanganya hadisa werebe ni mbanganye siramisenu cirenye kora ke ka koriya ke katabira siroma hadisa were yo banganya hadisa mi Sheikh Albani lakne akenya قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة
قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما آنا آله وشهابي أخرجه الترمذي وفي حديث معاوية وهي للجماعة شيدن كو يهودا فرافرالا كاكي جماعة كل بي ولون فلاني كله نصارى فرافرالا كاكي جماعة كل بي ولون فلاني فلا أكو عليكم منتم بين فرافرا كاكي جماعة كل بي ولون فلا أني سبا mais bi wolon fulani fulayin bebe tasuma kono jamakulu kelen de be kisi sabanna o doron de kisi bagay to be halakili baga to bebe tasuma kono seba wuye cide nyinenka o ko jamakulu kelen min be kisi bi wolon fulani sabayina ulu mankutu ye jumaye ulu ye jonye ulu ye mugusugu jumaye شيدون هم على ما آهنا آله وشهابي أقول يجمع كل ده نتشيدن ننكا شيبو بمنكا مغمونم بوكا كل ده جمع كل كسلنيا ناتشوغو دولا هي الجماعة منو فرلا نيغونكا تنياكا سنكا شيدنكا تابولوكا ني شيبو هي الجماعة كل ده توكو جماعة ni hadisa min fulani nye nin de be cide nye terembayinci o de ye jamakulu kisile nye teremise misenu munu na yu cici kinini numana o ye bidiya jamakulu de nindungo tigu ulu kasiraw bi wolon fula ani fula de rabbe be tasuma kono asite ciyaka kelem peun de be ciyaka munun ko ciden ka sunna shebaw taboloka ni hadisa min fana fulani nye bidiya mogo be mogo ni hakilana jugu bala mogo ni sira jengelen ba bolo ni hadisa uka kene ya ka gele bolo hadisa min nya yira ko ciden ka se manton betila jamakulu bi wolon fulani saba bi wolon fulani fula be tasuma kono kelende be kisi o ye munu ciden na ka shebo tumbe min ka munu mboka bidiya mogo min benni hadisa kene ya kadogo uba ke hadisa Allah fulende ube uba modofiye ku be korowere fola kasoro hadisa dombaga jama chama ngana uyenni hadisa kene ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah be ulu chela ayenni hadisa kene ya Sheikh Albani ayenni hadisa kene ya ana chogo dobe ayo kene ya ko shahihu ana chogo dobe wahiyal jamaatu ko hasanu ni hadisa ka kene me mogo te ciden ka sunna kala mane haji salafu salih mogo te ciden ka sunna ka salafu ka tasiraka ni hadisa da mande atigila odi ato be hadisa ya ba lafu ube abafo ko abe koro wore nyinala minte akoroy ni hadisa da mandula basiga abu ka filip bantia de yira ku ka halaki de yira ku ka tasuma doni de yira wodi yato mogo te ciden ka sunna ka hali sunno li jamaa mogo to aqidaka hari na yenni hadisa kenaye e ka nyinin ka hadisa yin sarahu ya ka korofo atese abe munu chaya ni hadisa ire kuma chama balo ni hadisa ire do ma sahire ni hadisa ire makena yawo ni hadisa ire nan kwan kan nin korofo abam farade hadisa ka kene ka tematikika hadisa sahalinde do awan balimu ciden fule ka min fo afule min fule ka fo ayala fattabihu wala tatabu subula fatafarraqa bikum an sabili ni nyaayirana ko ciden ka sunna ni bidiya siraw te se ka fara nyonga ay ciyan ngalon te se ka fara nyonga ciyan siraw ani ciyan sira ani ngalo siraw u te se ka fara nyonga bada sunna ni bidiya te se ka fara nyonga bidiya siraw ni sunna te se ka fara nyonga wodi ato ala ko fatafarraqa bikum an sabilihi na yesira misenu akana siptugu sira misenu ko de na tuguru ko doro ubaw fara kabo ala kasira tirelema utese ka fara nyugonka mo munum balla nyini kulu be silama beke kelenye abide amugo na sunna mugo hakilina nyuman tiguna hakilina ewa jugu tigu
sira jengene tigu ni sira telelen tigu kuiba beke kelenye mustahilu ateseka ke kodo ateseka ke abe tile tiya inde maka tiya info mo ye aka jeya uye ka prepare la tigu ye ku kata yoro do ku kata fando tiya ni ngalon teseka fara uteseka fara nyugon ka bada epe alaka aya nyaayira ni mogo ni ekoni de ye sira jengene inta eye bidia sirawuta ede farala kabo sunna mogo ma farade parce que mogo mumbu dasisa ni mogo min ko sunna ciden ka sunna sebo ka taboloka jamakulu nyuma mu saba min temina ulu ka taboloka o ba fu ulu tigude ma kube mogo de fara aw ye mogo fara lawde ayi e min be bidia siraw kade ni te sebo taka ede farala ede mogo farala ede silamaw fara ala ko de farala mene fatafarraqa bikum an sabilihi ala ko ni mogo min yesira mishenuta aka kanuta de nayu tawbaw faraka bo ala ka siratilele made mogo yebida sirawuta ka hakrina jiguta ka sira jengene uta ede farala e wayde silama farafana silama manto tora be silama manto uncela sisa fitina be silama manto uncela abbe bidia mogo de halil ahwai nindungo tigun bira mogo fitina be silamiya la ulude do hakili sigi be silamiya la bi ani silamaw bolo o ye tawhidi tigude ani munun be ewa sunnaka ani munun be ciden naka sebo taboloka kisi be jiyan kono hakili sigi fitini min be jiyan kono ala ta ko fe ulude sababu do fara nyogon kani mun be silamaw ni nyogon cede jiya sisa munun ko sunna ahli sunna wal jamaa de sababu do ala ta ko be fitina ni balaw ni kele be silamaw ni nyogonce ani farafarali bidiya mugo ni nindingo tigude do be kala kasratile lende mina wode ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam awan balimaw sira shite kata alama sira min be hada madel lashe alama ni ciden ka sunnate sira bedda tugulendo kata alama ne ciden ka sunnate ni mogo ye sira wore boyere ka ke oka otishe alama bara adda tugulendi nye ateshe alama sunna doronde be she alama balumo sira ni donna la ko ki lashe arjannama sira bedda tugulendo kata arjannama fo ciden ka sira sunna sira doronde be hada madella sar jannama wodi atu imamuna malik rahimahullah ako as-sunnatu kasafinatin nuh man rakibaha naja wa man takhallafaha halaka wa fi lafzi wa man takhallafa anha qariqa imamuna malik ko rahimahullah ako ciden ka sunna be ko min nuh ka kurun akabbato nuh ka wagata yabbato min dilaf danfen do nabbato in kona ko abbe kisra danfen mado bato kona be halakira awa imamuna maliki ko ciden ka sunna bo cogodela nittu gura ciden ka sunna ko idonala ikisra ni mado ciden ka sunna la ibe halake awa jamaklu bi wolon fulani fula be halaki debu ye jiya tasuma debu ye lagara tasuma de bilalu unye fonna ya soro mo min ka bidia mi labbo silamiya kono ni ala ya farima de sino tasuma de bilala benye bidia shirabe tasuma de bilala unye jamakulu kisilenye de sunna mo de ahli sunna de jama ala man haji salafu salih nyema uye jonye ciden ka sebo mo munun be wulu katasiraka wulu de kisira o kisira jiya ka filibantiyama o kisra jiya ka halakema o kisra kabo jahannaba tasmama sunna mo ko ne wala mbalimo ne hadisa ya bilawnya korode ciidanye ni hadisa min fo abdullah ibn mas'ud ka hadisa min fulani ne ni ciidanye terenci ka tile akon ninde fule ala kasrai ayettir misemani unci akini annuma awa akosira misenu de fulani ne bidia siraw
awasira kelen kele be shetane do de be ajinna shetane ube hadamade shetane ube bida karamugo ni bida nyema be hadamade shetane musiki karamugo bidia karamugo bidia nyema abbe hadamade shetane cide nyere yu wele ko shetane de sira kelen kele fulene shetane do be nabe wolele ke katama ambe min fawye aya yere kolosi jinya labayin kono nin dungo tigi chayara bida mugo chayara kalan sugu do donna kala nyorowula ni hadamade bo kala na ya surika aqidam mani ubi chinyade ilimul kalam ilimul mantiqu falasifa kalan sugu do be ko ilimul kalam mantiqa falasifa filosofu nunun de be kala jami'a chama wonna ni alama hinna jami'a mununa awani kalanden fana yen nunun kala kasur aqida ma fanti ka duskun kono dori be fili o fili bantiya de be kalanden chamana diplôme fula chama mbolo de dugutore fula chama mbolo de masiteri fula chama mbolo de sahada baw fula chama mbolo de me cheikh ibn mbaji ya fo chogma rahimahullah shifru fil aqida ako dogotore fulu bolo dogotera ba bolo magisteri ba bolo mudarrisu abe mogo de lakala iba sura abe kiri tiga yere jamana do yere kono kiri tiga la wuden ako la yarifuna aqidatu salafiyya ako karamo chaman be dogotore ba bolo magisteri ba bolo diplôme ba bu bolo ube mogo lakala yere karamo do yere kiri tigalaw de yore me ako salafu ka tabolo salafu ka aqida utado rahimahullah alaka hinna sheikh bumba jalala kanema ayachi nyafo aw nyo ya nyana ale yere ya nyade la mene akaramo chaman de fule inu diplôme baw fule me aqida yoro akana tay tawhida yoro akana ta zero ate foido ate foy ni diplôme tugu de gafo ko salafia yere ye bidiyay diplôme sugu juma be bolo e kalan sugu juma ke diplôme tugu de gafo ko salafia yere ko ye bidiya de e kalan sugu juma ke e ko ni madina kalan ko ne ke ima aqida ko ne kalan ko ne ke ni tunyo ke idate nim fo abada wambal man kan janto nyere la de jian la bay na de ay sunna cinya nyini aka wode nana har irbad ibn sariyat ka hadisa kono innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kathira akoni mugo minye sijan suru awla sheba ubina fonko nyonya chamani sosoli chamanye dina kono fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayhi bin nawajis ako seba manna yesi ni minye si jam soro ibena sosole chama nya dina inkono fonko nyonya chama meni o wakati nana mbawma akanne chiden ka sunna mina aninka khalifa nani ka sunna ne ka tabulo aninka khalifa nani tumbe tabulo minka linna jine munye sebo parce que sebo nyema ye khalifa nani inde aye wulu ka tabulo mina aqidala aku ka tabulo mina bara chogola aku ka tabulo mina jogola aku ka tabulo mina manhajula silamiya tabulo ana tasirala wa addu alayhi bin nawajis akwa ka mina ni aka takajuru de fanade anyu aya mina na nyunde aka ki parce que munna cide nye kini faraka parce que ambe jian laba minna ni mugo mi ka gida kala ka famu ka sabati bi fili duwatu dalal walili kila fili lenne chayara duwatu ala abwabi jahannama walili kila wudu be jahannama dinga dadela mani ajabahum ilayhi qajafuhu fiha ciden ko be min fo usonna mayu jabi do bi fili jahannama kono o kacca sisade duwatu dalal fili banti kacca sisa fi jam wele kala min jahannama dinga dala a kacca sisa de aya janto yere la de
wodi ato ciden ko yakum muhaddasatul umur irbatu bin sarata ka hadisa ay wa ko mbawma o wakati nis fonko nyonya ni sosoli chayara dina kono aya yire kurosi ko kuro madina lade ko kura be bidia be fili be tasma de kono mbe ala dele ala kan sabati sunnaka barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقال الإمام مالك رحمه الله: من مات على سنة فليبصر، من مات على سنة فليبصر، من مات على سنة فليبصر. جم الكلام وأهله. kitabu dobe ko jammul kalami wa ahlihi. Imamuna Maliki ko rahimahullah akoni mu'min sara sunnaka inni sonja, ni mu'min sara sunnaka inni sonja, ni mu'min ni sara sunnaka inni sonja. Hari bi mo juman ba fo ko Maliki nonu mu yere wala sunna mo hari bi jombo fo ko ka fonye sunna mo ko nana sisade ko Maliki ma jabi tugu mu yere wala sunna mo jonko sunnatu ka safinati nuh, jonko sunna be ko min nuhu ka kurude, jonko man mata la sunnati falyubshir. Imamuna Malik rahimahullah qala Ahmad ibn Hanbali: man mata ala al-islam wa sunnati mata ala khairi kullihi. Ahmad ibn Hanbali ko akoni mo min sara islamiya ka ni sunna ko isara hera beka. من مات على الإسلام والسنة مات على خير كله. أحمد بن حنبل ديني فو أكوني مغو سارة سنة إسلامية كاني سنة إسارة هيرا بكا مالك كا كلانديون كروبا دو سهانون كومي وقتي سيراكبا دون دولا من يحيى بن أوني أكو لني سهانون دونا ابن قصاريكا وياسر ربنا ني akono na fulile sahanunu kwa mako nin kono na fulile nin kono filimin bela nin fana jumaye ako khawful maut wa qudumi ala Allah azza wa jalla akon sira nasa yande yen ani nimbeta ala mi segere sahanunu ko alaysita musaddiqa bi rusuli akoy madachi dawna wal bas saka kunu dalen tala والحساب كرسلي الدالين تالا والجنة والنار أرجنني تسمى الدالين تالا وأن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر وأن القرآن كلام الله خير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأن الله استوى على الأرش ولا تغرجوا على الأئمة بسيف وإن جاروا. قال إي والله الذي لا إله إلا هو. فقال له سهنون: مت إذا شئت، مت إذا شئت. سهنون كواما أكو دالين تشيدون نكوالا دي تشيدن بيشيواكو أكو ساكا كوني دالين تالاوا أكو أرجانا دالين تالاوا تاسما دالين تالاوا يالا إتا دوكو تشيدن تمنين كفا كم منتون لأبو بكر دي كوسا نابي وكفي عمروا yala ita do ko qur'anai alaka kuma idan fentewa yala idalen talawa ko ala beye tiyama kene kawa yala idalen talawa ko ala korotara lare shikawa yala edewa fama mabaka bo fama ko ka fama kele ni bamure hari nu kera fama tonyari kela de yala ete toku uto ukowa yala boro ko ko kelewa yala ibora fama ko ku kelewa ni bamure har na yasoro fama nunu ya tonyali kela yo kewa ako ayi ako wallahi pengo fondale babela ewa madde bi ka fama kele ewa ko na kade sa sisa
sahanunu yennin fo bora balma aye sunna ka qida wunyina aka tuka aka sabatuka alakan sabati sunnaka alakan yanama ya sunnaka alakan fatu sunnaka alaka an kunu qiyama sunnaka ahli sunna wal jamaa man haji salafu salih alakan yanama ka kan fatu ka kan kunaka ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين